February ni khat inrini zana ANB Arena Riyadh Saudi Arabia UFC Fight Night nei zo taka UFC Middleweight Champion drum ni lai lo riang to Israel Adesanya chu knockout mangin French fighter Nassourdine Imavov chuan a New Zealand fighter Adesanya tan title shot lo chuak le tura akong zo lai a tobri ati thei ome chuti line Israel Adesanya knockout manga ne tu French fighter Imavov tanero champion kong shen tuma akong zo lai akal tuang zel February ni khat endini jana nei zo tak UFC Fight Night fighter in Lanzinga Russian fighter Sergey Pavlovich chuan heavyweight huanga Jarzinho Rozenstruik chu unanimous decision mangin ane bok nikum jun tha Russian fighter thau Alexander Volkov laka nena lo changlo to Sergey Pavlovich an Alexander Volkov laka atlom nuwa a fight nei le nam sebera nena achanga tihian UFC heavyweight top 5 contender zinga alatel chunjom zel ani ANB Arena fight nei zo taka main ka ta inlan Russian fighter pathum zinga heavyweight huanga inlan Russian fighter palian Sergey Pavlovich an nena changma se indini zana inlan fighter zinga ero aram Russia io fighter pani inlan zinga Dagestan khochuak Sara Magomedov le Said Nurmagomedov ten nena anchang zawlo ve thunga UFC 311 Usman Nurmagomedov chaklo nuwa khovel mun changa UFC 310 anda san Dagestan fighter te chaklo lai azonin tumthum kan muta ani February ni khat UFC Fight Night main ka ta fighter inland masabertea Dagestan khochuak fighter thatak Islam Makhachev rawren la lightweight American fighter Mike David le French fighter first GM ta in machunin unanimous decision mangin French fighter in na achang ve bok ani February ni khat indini jana UFC Fight Night nei zota ka fighter in machantea main ka ta inlan main event ta middleweight champion kongren chungni lo reng to kumsom thum panga upa Israel Adesanya chuan around ni na French fighter Imavov akutim dinglam next wa adon fu wangna tluwa in siam rem tumin French fighter laka tho chwa tum le ma se refin fight ati top zia knockout mga chaklo zo ka puan zui ani Nigeria kuchuak New Zealand fighter Adesanya hian French fighter Nassourdine Imavov amachon ma a in puachana Australian fighter in Buanthiam Robert Whittaker nan training nei donin a ground game bika mason tumin tran alaviawa first round na French fighter Imavov an buan thluk ngai tuma take down attempt nei atumpo wrestling lama practice nei tra Israel Adesanya an adang chat thaivek chuti rualin around ni na tran ti lama French fighter Nassourdine Imavov laka a che swazo na ring result angong nanglam ta ani UFC clear to the jinga fans tam tak nei MMA huanga striking mu number pon train Adesanya an a fight nong pania atlom nuwa chawna thangnen middleweight rankinga a hnuaya ommek top 5 contender nilai Imavov machan ma se nikum maya a fight nong pathuma ne na chanjong jak thei a wanglai mang chomek kumsum ni puriat chaw upa Nassourdine Imavov ma avan doina akal tlong ati thei ome main event fighter panita in machona kumsom thum panga na mangmek Adesanya in nena changlo zok ma se asum bom ero UFC Fight Night fighter in Lanzinga atam berthunga total sport talent dan chuan Israel Adesanya hian paid per view sales ten zong US dollar makta doi thum India poisa cheng noi sang ni zanga borvel adon pak tur thu antar langa Israel Adesanya laka anne na chanwanga minglian zok cher chomek French fighter Nassourdine Imavov asum bompo a fight bonus le PPV certainen
US dollar maktadoi khatla chan vel ni tura ngai ania knockout mga ane na chanjana French fighter lomna athua ni ngai na rin fight zo interviewa title set ka phu ti choi tu French fighter tum thai tur te kan ma lo ka lom tur UFC 312 Son Strickland la DDP te in ma chuna chak zok te ming lam ring ni ma se Robert Whittaker lot lom to tu title fight tur ngak mek khamzat chimaya faming po arital bok ko main event lama avai khatnan the guest and fighter Sara Magomedov fachak ulai mel kan huwa yuna na ma decision mga ama ne tu England fighter Michael Venom Page MVP nen anin tumtuma achak lok na chana ataksa Christian na lama harsat na anay thu asai MVP Michael Venom Page le Sara Magomedov te hian in ne tok ang rang taka around thum minute som panga an khel zo nuwa kong engki ma fing khur le arang zok Bellator Championship lama ming lo chherto MVP laka yuna na ma decision mangin Sara Magomedov hian ne na achang zo ta lo ani kumsom nuwa welterweight huanga fight anei nuwa middleweight a insonin MVP an ne na changa ti hian Bellator lama hu hang lo nei len to thin Michael Venom Page hian kumsang ni somni pathum atanga a UFC jinkong bi ka trumthum khelin trum ne na achan na chi ania hun rai tak nuwa middleweight huanga fight anei le na ne na changma se middleweight ta khel to lawin welterweight lama ari na tin yamin a khel chun zom le zok to thu soya atum pui Sara Magomedov po fakzoin fighter thatak thaina nei sang tak ania entika emo champion ala ninge yang tin a fakzui MVP a fight nei pui midle lam khom hulo a melan dana pawe tak long so mang paires tia mingleman phua Sara Magomedov chuan ka hriselna lama har sapna ka toka fight kan ni tura engpo ka chunga a thleng thei ani ti hremaila ne na chan nge ke in rena wangin fight ka nei zui thowa ma se tak chalama har channa ka nei wangin du ang thalin ka in suale thei talo ani long chona muna long pute an chol angin keipo ka chol ha dama min ngai sakula ka lo let le thoyang tin a fight nei chungchang soi chunjamin a fence tan thu anu chia midle lampang khom hulo chunga fighter thale shet lo de thai Sara Magomedov hian tran tu ang hlea ama tran tu zinga footballer zinga ro pui berpol Cristiano Ronaldo po tela Magomedov hian fight anai ma hian Ronaldo nen in muin a fight en ngai tur na soma interview anai na po kumsom thuma upa Sara Magomedov chuan Ronaldo in ka theina naya min rin tok thu soin fight ka nei tura po min troi om ngai tura aron kal tur thu min hril ani tina soi chuti rolin ama tan tu Ronaldo ma MVP Michael Venom Page nen anin tumtumin ne na achang zau talawa Sara Magomedov chaklai mu tumakal Ronaldo pon kumsang hi som pasari atanga Magomedov chakalo na saber chu amuta zo kani